Nakamtaki video hakalang ka pertai. Subscribe ki upalait napang. But like share ya ki video jong kane ka channel. इलाका शवाई और इससे मुल्का इलाके में अभी 8-9 मिज़ाइल दागे गए हैं। मिज़ाइल हमला है या कोई एयर स्ट्राइक की तो जो कि अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा, किसी जहाज़ के आने की आवाज़ नहीं आई है। उधर ही खड़ा हूँ भाई। वो लाइटें बंद करना शुरू कर दी, वो देखो, वो देख लो। Kispai India lahir thmaya ka Pakistan. Haswa ka step jong ka hinyo tarik ujemang arhajar ar posan. Kispai India kila terbom ya ki jingtai jong ka Pakistan. Haki jaka ba subasyong ki leno. Ki bawan hir thmaya ka India. Ha Pahalgam. Kumjuru ka India kila terbom ya ki jingtai ha Kashmir. Ka jaka balah yuk keni ka Pakistan. Lane ka Pakistan occupy Kashmir. Laong bakhandai tali ki jaka ba subasyong ki leno. Ha Pakistan bat ha Pakistan occupy Kashmir. Kila syak kharwit ha ka India. Kispai sun jong ka India. Lane ki Indian Air Force. Kila terbom na sun ya ka Pakistan. Daki Rafale jet. Ki Scalp missile. Badaki Hamar bomb. Kane ka jing terbom jong ka India. Kalong ban penhir keput ya ka Pakistan. Halor ka jing jasa sirjab jong ki arpun rungut ki pajba. Hakileno Pakistan. Kabalaja ha Pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir. मिज़ाइल हमला है या कोई एयर स्ट्राइक की तो जो कि अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा, किसी जहाज़ के आने की आवाज़ नहीं आई है। उधर ही खड़ा हूँ भाई। वो लाइटें बंद करना शुरू कर दी, वो देखो, वो देख लो।